رادیو دنگی گلدن باش که در این هجا ایرو 13 ایلونه 2024 اینه ام به برنامه که نوی اکتوال اجنه بوارنه بلیج سال وگره دودوان آسرلدان جن جان آزادی را 3 روشمان جن خوش بو سرلدان آماده دی که و روژه بریامش میتینگ و کنفرانسا پیشوازی بکه یک روژه بین سرکی هلبت کشتنا نارین گرانه که انجام شر طیبت و هشمندیت دولت حزب القنطره چپاونی دولت تجربه به راستی و شره باوی ماگازین نزدبه که راستی و صدام راسا کشنا زارو که 8 سال اشکره نبه دروژن که کشنا و زارو که دروژه بده مجلس اجنان آدم دم پارتی به فراست تاریخ خصمبون کنفرانس لدار دخه کنفرانس جی لآمده پکته و دروژه دویمینده ده همان دمده 21 ایلونه و لباجره آلمانیا فرانکفورت فستیوالا چاند هنر آسود دویان ورله دار خصن و ایرو هفسروکا کنمده روکانکچا نگین شیخ اسلامی وطنی روشناموان و بردفکا مجلس اجنان ADBP بریوان بحچه چی ببین میوانین ما جن بنگه جیانه بجی برخودانا جن جیان آزادی آزادیان جنیم جواکی آزاد بکه به هفگردنا جنان امیش من دیا دستلادار تک ببین برخودان جن جیان آزادی هیوی ده همو جنه جیهانه درش ما جن جیان آزادی و ببدن که همو جنان بله امی یکسر بره خوابدن آلمانیه مگود که کردن اوروپا کردستانی لأوروپا خوش بو فستیوالا چاندونه نتوی آماده دکن فستیوالا سودوان و 21 ایلونه لباجر فرانکفورت آلمانیه لرپستوک پارکی وره لدار خستن وره پیشوازی کرن نهاجی هفسروکا کن مده روکن اکچا بمریا هوا روکن دن باشتو بخیراتی وشانمه دم باش سپاس کم سپاس کم از سپاس کم دم که هدا و دم خوش مرا وقتانش بر هدی روزه کم دبن 21 و لآلمانیا فرانکفورت فستیوال پیک وره امنه که لسر گرینگا فستیوال بسکنن ای سال هون زیرتر بکیجان آرمانجه فستیوال پیشوازی بکن وکی کن مده و ده همان دمده جی تشتکو از خوازم هنه که هون جبو ما ببیجن اما ده کاریا و دکیجان آسیده چه پیوستیه و هنن چه خلاص بونه چه مانه دویالی ده جه اگر کن بکاربن آگاهی بمارا پار ببکن همی کیف خوش ببن كان شوان هوا سپازی کم بله نها بس بکن چما فستیوالا ایسان سیویه من گرینگیاوی ام هناك بين الزمان يعني ام باشتري فين بكن نها اف بنجي صار تكوشينا كي بهمبا ل هلشر علي كردستان تم مشاندن نها ده انجاما به تكوشينا دا كو يعني دشمن چقا تكوشين بلن بو دشمن اقوى صاب سرمدهاتيه نها ام بيرنا كل بازي تباخي نفسا كو مطابقات كي هاتا انذكرن او مطابقات جبوی کو تکوشینا گلی کرد بلند بون خاطر استکی نها مثلا روجلات کردستان دا دروشما شنجان آزادی گیشت استکی لوی داره ایدی بون اف دروشما شنجان آزادی یعنی دروشما کی نفساج رزه دایه اگر کسی کو ناس کر خود تیدادی اف به پارادیگما و بیشتر به فلسفه سروقاتی درکته ortaya. Bu سروقاتی çıkasa gringiye dajne. سروقاتی çıkasa bu civaki civanan gihiştan به فلسفه سروقاتی civan gihiştin idi. De jin gihiştin idi zulme و زوردستیه و یازی نحقی قبول نکن. يعني چیز نو مال خدا و چیز نو مال باتی دا و چه بیشم کود جواکی دا لکودرین حقیقی هبه لهمبر وین حقیقی دسکنن يعني ده هر قاضي جیانی دا ام ایرو دنیرن کو اب پیبا جن جیان آزادی ایدی بوه ایدولوژیک يعني بوه بردوزی
de her avayda gel xwatê dibîne ne tenê gelê Kurd dostê Kurda jî em li Avrupayê dijîn li Almanyayê dijîn mesela bi stadan yani dostê Kurdan hene ciwanê Alman ji sîstema kapitalizmê xwatê da nabînin xwatê da azad nabînin yani qaşo li ser navê azadiyê di sîstema kapitalizmê da kapitalizm her tişî dida ciwanan yani di milê aborî da her imkan û derfet da lê ew ciwan xwe azad nabînin têda wek mirov wek şexs jiyanekî rasterast nabînin ji ber vê hewayê ku îro bi sedan ciwanên Ewropî di nava şoreşa me de ne di nava vê tekoşînê da ciyê xwe digirin ji ber wî ye ku mesela em bêjin ku me goya ew mutabaqata panzê tebaxê ku ji bo qirkirin û tunekirina Kurda hate îmzekirin û derhal di Bakurê Kurdistanê da dîlanê me qedexe bûn êrîşê daweta kirin davetê ku yani bi bêjin sed salan e tên darxistin têda stranê Kurdî ne û dîlanê xwe digirin mesela vana hate qedexe kirin konserê ku bêjim hunermend Bakurê Kurdistanê da konseran didin vana hate qedexe kirin yani tune kirin her warê jiyanê da li ser gelê Kurd farz kirine evê dewleta ku yani komara sed saliya Türkiye hebûna xwe ser tunebûna Kurda ava kiriye û herê dawiyê ev 22 sal 23 sale AKP MHP faşîst ku hatiye ser vê îqtidarê son xwe li ser tunebûna çand û hunera Kurda kiriye yani vî hawayê da gelê me îdî vî dizane yani ji çar perçê Kurdistanê îdî gel xwe fêm kiriye gel îdî dizane çawan e ji ber vê ekê ku mesela 25 salê Rêber Apo di zindana da xilas bûn niha di sala 26 da ye ev 42 me heku agahî jê nayê girtin tecrîtekî mutlak îdî zivriye işkence yani dema ku parêzer û bêjin malbat ser mêdan dikin tedî dibêjin ku cezayê dîsîplînê girtiye ev ya çi ye rêbertî teslîm nebûye rêbertî şert û mercê wan qebûl nekiriye ev ya ji me re peyamî ke ku dema teslîmê wan abo şertê wan qebûl naka demek e ku tekoşîn li derve farz e îdî lazim e ku em tekoşîna xwe di her warî da di milê çandê da jî xwedî derketin di milê jinan da pêşengî ciwanan da pêşengî lazim e ku di her hewayê da pêşengiya xwe em qurt bikin em li ku derê bila bibin em ê dev ji tekoşînê bernedin çünkü sed sala 21 o îdî sed sala em ê bikin ji bo azadî û serxwebûna Kurd û Kurdistanê gelê Kurd yani ev ya di serokatî di demê notî da di çözümlemê xwe da daniye ziman dibe ku îdî yani Kurdistan hetanê ku azad nebe vî gelî lazim e di ber xwe bide o hetanê serxwebûna xwe û azadiya xwe vê gelê Kurd hûnê ava bikin evana hemû tev hatine gotin ji bo gelê Kurd dizane li ku derê çi hereket ke çawa bike di vê îsal festîvala me îsal zî li ser van argûmanan em xebatekî bi rastî me par festîvala dema ku me bihûran ji bo festîvala îsalên ji par ve vê xebatê têkirin yani her festîvalekî dema em xilas dikin û em piştê değerlendirmayê dikin melku derê çawan em ê zêdetirî çi bikin li ser vî me bername xwe me amade kiriye niha tevê bêjin milê teknîkî da amadekariyê me xelas bûn cî me girtiye mesela warê çandê da müzik û xwarina bêjim yani gelerî Kurda
جبوی کو بجم جلو برگی کردال وی داره چادرا عمل وی بوی زاروکان her sal yani zarukan juanan hatane bigişti jinan lüve dere bizim yani bir fikrandır ku jibu yani çanda kurda ben naskırın jibu gele ku yani zaruke me juane me ku Avrupa'yı dijin çanda fanas bakın de her varida stante Portugal mesela infoye bana hemutep hatine ten amade kırın hatine yani bizim çekirin jiboy ku mesela dema meziden ama hafta kil peşiyame ve haftayı da bizim limala digerin esnafa digerin o bizim dahyaniye kadedin hem televizyona da hem roznamada ve bir havai xabat edikin de Almanya'da French Federasyonu mehene ben van French Federasyonu'nda meclisi gel hene meclis bizim Rebelliye Meclisi endame meclisi bana karu xabat edikin ku bu festivale ki brasti yani isal ku megoya ev irişu bizim evi yani tünekirnar ser çanda kurda liser geli kurt ku idi de Avrupa'da kurda bine berhef yani iro roj rojaya gitiye eğer kul hember ev kasa irişu kırkırne emneyne berhef idi ve nagota koşina 5 salane yani ev berhemi 5 salane İsa sala İsa'lı kavgam dibinin rojrata navin ve topa agır rojrata navin iro tabi devleti dagırkeri ku yani lisser dünyaya hakimin vek Amerika vek NATO evana hemutep ku yani bu içe lisser şerri enerji ana peşketiye şerri kwa kurtkırını peşketiye dilve rojrata navin da bejim ku heri yani bu parizm geli kurde tepkusina geli kurde naha gelek devleti rojrata navin de tırsın denge xanakın teslimi van egemeran bune le geli kurd teslimi hezeki nabe geli kurd duhaze binabe xwe geli kurd duhaze be irada xwe benasin beliye ku aqasa eri tene kırın jibelviye ku aqasa kırkırın heyerser koyvi yani ve sat sala bisuye keda kumet sat sal لپی خویش پیمانا لوزانه دخوازه کو sat sala duyemین لوزانه کی بینه پیشیا کرده لی ام دبینه کو گلی کرد ده هر واریدا ایدی sat sala duyemina لوزانه قبول نکا لسر پیایه ده هر واری جیانه دا ده برخواده ده قدی اراده یه اگر کو اف دولت داگر کرد گلی کرد خوازن ناسکن نه بباشور نجی به هزکی دن İmralı lüvederiye te biçe bir İmralı raba akpın te biçe mahtab geli kurd diyare te biçe jardın vara ba akpın lüvederi ku xadi irade lüvederi xadi goçun ku kurd bevi havayı duazın bena nasin ne ku xabis berin pişta xabis berin tezi dünyane بله زور سپاس دکم گلک سابن روکن اکچه افسر روکا کن مده همیشه بون نرخاندن همیشه بحثا گرینگیا فستیواله کر البته همیشه وکی رادیو دنگی گل فستیوالش نزود بشوپینن البته پیامین گل جی امی راگینن زور سپاس قوات به سرکفنه دخوازم بله از گوتری خواهی داویه خوازم بله کرم دفکی بکم بانگوازی کی یعنی مگویا دسری دا جن بدنگی خواه رنگی خواه جلکو برگی خواه بلا بین لوی داره دقاده دا امی بتلیلی خواه امی بگووند خواه بدیلان خواه دیلان آزادیه بگرن دیلان اکی برپرایه و بیداویه جبر بیه که بانگ عمل تبه جنین کو جوان جن جم بهبرا امی لوی داره دیلان اخوه لهمبر دوست و دشمن اخوه امی روش اخوه لوی داره دیار بکن ام دبیجی کو 100 سالا 21 آزادیه گلی کرده آزادیه فیزیکیه ریبر آپویه سلا بو رئیس تبید گودروان مرا
o bibino qaşiye da serkeftin. سلاوری سرچاوا بله ما بحثا جنجان آزادی کر 16 ایلون سالوگرا قتل کرنا جینا امینیه برای 2 سالان جبر کوپورا و خویا کر پلیسین تهران ایران ل تهران او قتل کرد 2 سال درباز بوند سریره دولت ایرانی جگرک işkence لجنان کرد جزن idam eda kesin ku tevli sereldan bune lejnan یک گاویجی پاش دناوت لزندانان لکولانان لتوهی جهانه به فلسفه جنجان آزادی لدیجی ایریشان لبرخوددن لبرخودان و لبرخوددن نهاج دوسیه که مهیم به هفره گودار بکن دیروک 13 ایلونا 2023 جروسکا راپرینی لطهرانه بکد ناو سمبولا و جروسکه جینا امینی بو اوج باجار ساقز ایروشلات کردستانه دماش ساقز دیجو تهرانه پولیسن قاش و احلاقیین ایرانی به هنجه تا پول قلگوری پیوانا به دسمالا خونه و شرطیه شدت لیکرن جینا جبر işkence لیهات کرن پشتی را کرن نخوشخانه 16 ایلونه جیانا خوش دستا برخودانا پشتی قتل کرنا جینا امینی دست بکر دمک کرتال جهان تنک ودا و روش بروش مزنتر بو جینا امینی چارالین جهانی بو سمبولا برخودانه دچالکین gelek deverin cihani dajinal eniya peş bu duruşmaya jin jiyan azadi ciyo xogir jinan breng u dengi xo serhildana xol kolana mezin kirin laçke xo seri xo derxistin u şavutandın serhildan de seri dal rojlata navin li seranseri İran'e belav bu İdil her kolane duruşmaya jin jiyan azadi bilind bu İran'e li şuna çare seriye erşi serhilderan dikir به صدان جن جوان زاروک قتل کرن بوان ارشان را راپرین جن و گلان روشلات کردستانی و ایرانی بهستر بو لسر مالپرین دیجیتال دنگ سرهلدانه بلندترد بو و چریسکا آزادیه خودگاهان دورین نوجی لچارالیین جهانی هنرمند روشنبیر چالکگر aktivistin her 5. vake bu yek dengi duruşma jin jiyan azadi anji bu farsi zan zendegi azadi giriyan gelek hunermenda bijekirna porexo tevli çalikyan bun aktivisten navdar en Fransi Juliette Binoche o Mario Cotillard porexo jekrin piştkiridan çalikyan Coldplay tevi Gülfişta Ferahani li konserek kupsat hazaran kes tevlibun ve strana baraya azadi anji jinara azadi piştivanya xuanin zaman برای توی کوچه رقصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهران برای تغییر مسواک پوست برای تکراری برای این همه شعار برای آزادی برای آزادی زندگی ایرو جروسکا راپرینه کل تهرانه وکت جهندستانه بگره حتی آفریقا التواهی جهانه به سلوگانا جن جیان آزادی لسر زمانان دیگره او دو بدنگ آزادیه Women, life, freedom with its powerful theme Women, life, freedom. Congratulations, ولی سینور گلاویش دی بجه سرلدان جنجان آزادی ریا رزگاریه اندام کنسر برا کمالگی جنین آزاد این روشلات کردستان کجار سینور گلاویش تلویزیون تیوی بو و سرلدان جنجان آزادی نرخان سینور گلاویش دازانی که دولت ایران گلوه که برپسر کریزا سیاسی جواکی آبوری دبینه لورا اریج دیکه وها گود به طایبتی تبلیبونا جنان آلنا و جان آستنگ دیکه جنان جقادن جواکی جان و سیاست دور دخینه نرخاندنا سینور گلاویش وهایا سرلدان جنجان آزادی هویه جنان آجبو رزگاریه جقریزا جواکی سیاسی آبوری آچل سالانه جبنوی چنده بخورتی تفلی سرهدانه بود رژیم اولیا وکه چکه که لدیجی جواکی بکارتینه بگوتنا دجبریه لول دولتاوی
مافیوی بخواره دبینه که هر جوره در زانره بکه جبو دنگ آزادی برخوادر و مخالفان بتپسینه سیداره هر تموکه آموره که بکارانی لجواک لهم بری زختی سری نتوان درباره کمپانی نج داروکرنی را اریج جیان آزاد ریا کجر و پیجا کجی سینور گلاوش و هات نرخینه به وی کمپانی را جیج بو کاربن دنگ آزادی لهر دوری بلا بکن امت کشنل نوا گرسی برفره بلا بکن مینا کوری بر اپو گوت افسد سالوی به 100 سال آزادی اجنه میشان هری مزن آوه کجی سرهلدانا جن جان آزادی یا لروشلاته اما هنه کس ده سالوگر دویان جنجان آزادی که وکی سرهلدانه که دست بکر و پیل به پیل بلاوی جهانه و روشلاتا ناوین بگشتی پارزمین هم بو به روشناموان نگین شیخ اسلامی وطنی را گوتو بیش بکن هوال نگین دم باش تو بخیراتی وشانمه دمش هوال زور سپاس دکم ده دم خوش مره وقتاند بطیبتی جبوم جاره که وها گرین که اف دمه که درو جوامه ده بطیبتی دکوین سال وگره و سی روش مایش بو سال وگره دودوان را تو چاوا ده نرخینی بطیبتی باندوره که چاوا ده آوا کرن سرلدانا جنجان آزادی او سی پیوین افسونی نهال جهان باندوره که چاوا دکه بله لواقع هەوڵ ژنجیان ئازادی ئەم شۆڕەشەکە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و لەماوەی ئەم 2 ساڵە سەری هەڵدا بەم 2 ساڵە قەت نابێت دەزانی یان لە دوم 2 ساڵە دەستی پێ نەکردووە ئێمە مێژوویکی پڕ لە شۆڕەش و بەرخۆردانمان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە بووگا بە ژنجیان ئازادیش بۆ خۆی سەفەرێکی درێژی هەیە لە دەڕێ بەقاو دەستی پێ کردگا ئەو سەفەرێکی ژنجیان ئازادی دەستی پێ کردگەوە لە دەڕێ بەقاو گەی گەسە قەندیل و گەی باکووری کوردستان و ڕۆژاوای کوردستان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانیشە دەنگدانەوەی خۆی بوو لە کاتی خۆیە بەڵام ئەوە ئەگەر نەبوو بە شۆڕشێکی ئاوا کە هەموو گەلانی ئێران لە خۆیان بگرێ بە ئەوە دلیلی ئەوە بوو کە ئەو کاتە کۆمەڵگایەکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەهۆی زەخت و زۆری هەم ڕژیم و هەم بابەتی کولتوری و فەرهەنگی کە لە کۆمەڵگا هەیە زەهنێتی کۆمەڵگا ئەو زەهنێتی پیا و سالاریە کە لە ئیدامەی زەهنێتێکی قودرەتی دۆڵەت و پیاوە بۆ ئامادە نەکراو بۆ ئەم بابەتە بەڵام لە هەموو کاتە زۆر بێک لە کنشگەرانی ژن چالاکوانانی ژن و هەروەها چالاکوانانی کۆمەڵایەتی بە ژن و پیا و لە کۆمەلگا بەم دروشمەوە بە دیسکۆرسی سیاسی ئەم دروشمە ئاگادار بوون لەبان ئەمە یعنی بەبەستمەوەسە کۆمەلگا ئامادە کرا هەیدی بە کاتێکی کەم بەسئلێ ژینا هاتە ئاراوە ئەو نمایشەکە لەسەر لە گۆڕستانێکی ژیناکراوە ئەوە کە ڕووسەریەکانیان لەسەر ئەنلا برد و ئاگریاندا ئیدامەی هەر ئەو شۆڕەشە بوو کە ساڵان بوو لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە دەستی پێکردا بەڵام لێرە ئیتر ئاگرەکە بەردا و هەموو خەڵکی هاورد و بابەتێکی ئەوە بوو کە ئێرانیەکان گەلانی تر لە ئێرانە هاتن بۆ ئەوە خودی دروشمەکە ڕاستە شاید بەشێ لە گەلانی ئێران ئێستێشتا هەشتا لەسەر ئەو فەلسەفە ئەو دیسکۆرسە سیاسی ئاگادار نەما بەڵام خودی دروشمەکە خۆی معنادارە لە ژن ئێژێ لە ژیان ئێژێ لە ئازادیێکی کە لە کۆمەلگای ئێرانە قەت بووگۆ نییە لەو ژیانە ئازادەکە لە کۆمەلگای ئێرانە نییە خۆ تەبیعەتەن ژنانی بەلوچ ژنانێکی چۆساون ئەوانیش وەکو نەتەوەی کورد ساڵانە مافیان خۆریاگە یعنی مافیان نەداگە ئەو زیستە مشتەرەکە یعنی ئەو هاوژیانی مشتەرەکە بێکبوونی گەلانیچە لەوە سەرچاوە ئەگرێکێ ئەو خۆیان یانەنا ئەو دروشمەوە ئەو دیسکۆرسە سیاسی ئەو فەلسفەت بینیەوە بەڵێ لەوە گۆدار دیکەم برێس نەگین بەڵێ يعني از بكيلا كاوش از خوازم هناكي بحسابي مجاريج بكن هون بكنايج بونامه tam demek ku em le veroje pêşwazî dikin sal vegere zaxtên dewleta Îranê gelekî zêde bûne bi taybetî ew cezayê ku dan pexşan Ezîzî û hevala wê di heman demê de û sêdarekirina gelek kesan cezayê ku dane em bêjin ku kesên ku tevlê serhildanê bûne hûn vê çawa dinirxîne wekî rojnamevanekê.
لراستی ده ام سزا که بسر جنان دا ایستا سپندراوه اما بسالانا لزندان كان إيران جنان بتهيب جنان فرق ناكا حتى جناني كي غير سياسي شبوغن ام جزاي سخت يعني بسر جنان سپندراوه بلان بابتي كي ليرا هس ام اللي بير نكين چند سال نمو بر اما شهيد شيرين علم هوليمان بو كي چون كسيك بو كلم ديسكورس سياسية كالكي ورقردو وحركاتا باوري باور شهادتي زور بيك لزنداني كان كي لقل شيرينابون او ام شعارية لا تختكيو لزندان هلواسيو اما هلو كاتو دستي بيكردوا وإيستيش چون ام شورشا بپیشهنگی جنان وکره و جنان نقشکی ارینیان هست جنان لزندانکانی ایران بزن وقت کاتیک باسی زندانکه که هیچ ما في كتانية يعني نجاهباني زندان وقانون وهموش همو ما في كيلو زندان ينجزو كاتي كجنان نأتانا سيروج برخوردان كلنا زندان بين حوشي زندان ودس اعتراض كانوا شورش كان يعني جنان لم شورش بيشاهن كان يعني جنان آمادن برخوردان كانوا آمادن لم شورش دستي خويا بيشخن دبروا بخشانيش وريشيش و شریفش هرگیری هر او دیسکورس سیاسی نه هر باور سیاسی نه و اگر سری که نامکان پخشان و ویریش بکن ابینین اوان زور و جوانی نخندم یان کرده لو که لسر مسئله اکولوژی ساکن لمثلا مسئله کنفدرالیسم دموکراتیک ساکن که آیا چنه گلانی ایران و نه تنها ایران بلام هم گلانی ناوچک لروشماتی نامینه پیوستیان هست با دیسکورس سیاسی که بتونن خویان رزگار کن لو بابتا او حكم اعدامه كدرياقه بخشان يا بشريفه يا هر زندانيه كانت يعني بيت او شورشه سركوت كان يعني بيت حالي كان كي او شورشه هيش تابع هيش كانك نجيجو او وهم ترسب خنا دلي جلاني ايران كي بو باورود ورز جاري كي تربتها بدلم كاتي صالي مرقي جيناس خلق امادس بو نرزايتي خويا جاري کی در ببرن نینو ناشقا مکن. بله. زور سپاس دکم. هوان نگین. شبوته ولی بوناته. اگر هبه البته پیامت بکرتایی هم دکارم بگیرن 3 روز مایه از بار مخابات گدینج لگیرن که پیشاوت تخوازی بر درباره ویدیج آگاه اگر هبه لگلت آگاهی تگوتن کو ده همان روزه دل دانمارک کنفرانس کی جی بیل دارخستن. بله لا دانمارک کنفرانسی هست او که گرینگ پژاک و لدوانی که داغ بو منگزنی سر تاستری لروشلاتا و بدوای پژاکو حزب السياسي كان تري روشالاتيش هر أول دوانيانة داقة بلام دايكاني أشتي دايكاني داد خادت دايكري كي رولا كان يعني دايشوغن أوانش بشتوانيان كري لما كل روشالاتا أو مانجز نبتا أراوا برن هاودلي كان نتك خانوات ابن مالك كان زندانية كان يا ابن مالك كان كي رولا كان يعني لم خبات لدست داقة شهيد كراون أمانا هموي هلا قرأته ببرياري قل هو دارم قل خويان بجواني تصميم بدون بريار بدن لبابتكو بلام خب لا هروها كي همو أقدرن لا زوبي ولاتغاني أوروبا پشتیوانی كريا قال ام سال قردو إسا شوني جوازا سمینارا کنفرانسا خوپیشاندانا هست مثلا روزی شنبه کلنا هست دا ولاتکان تری اروپایی چه زوربه ولاتکان او اعتراض و اکسیون گریانه هیا زور سپاس دکم اول نگین هربی قواد بشوره البته مهول بدین کو برای خواب بدن کنفرانس هواشی و روزه میوان و بشتری برنامه مبین گلکس پاس قواد به سرکیف ندخواست خوش بنا جن بنگه جیانه بجی برخودانا جن جیان آزادی آزادیان جنی جواکی آزاد بکه به هفگردنا جنان امیش من دیا دست لادار تک ببین
برخوادن جن جان آزادی هیوی ده همو جنه جیهانه درش ماجن جیان آزادی و به بدن که همو جنان تکوشین جن جیان آزادی و تکوشینه که جیهانی بله گودرن هجا هلبت سما بحثا جنجان آزادی کرد بتایبتی یه نرخاندنین کوهنن جی نرخاندنا کی جاریه کی جار د بیجه د سال وگره سردانا مزن اجواکی ده لقادام ببنیه کمالیا جنین آزاد روشلات کردستان ببونیه دویمی سال وگره قتل کنا جنا کرد جنا امینی و سرلدانا جنجان آزادی داخوینه که نویسکی پار بکر که جار دبیجه ارمانجا سرلدانا جنجان آزادی جانه هپار آشتیانه یا گلانه داخوینه جی وها دوام دی که هر کو امنیزی سال وگره دویمینا شورش جنجان آزادی دبن پولیتیکین سردست این جهان دولت و نتوین هرمی ین لدیجی جواکی بتایبتی جنان هر روش دگوهرن سیاست نجات پرستی اولی نتوه پرستی این کو بروح هست داخوز و هرمانی جواکی را لحبنا که نجبو اکتیف کرناوی جبو پاجوکیشین و سردست کرنا جواکی تینه مشاندن شده سپیکا سرلدانا جنجان آزادی و هیز سرمایه در بزلالی هلوستا خال سر نگوهری نروشهی نشان دادن و ایران دنگ آزادی خوازان گرد جنین آزادی خواز به جزای انگران انگرتیگه هاتن محکوم کرن بگومان سرلدانا جنجان آزادی دو سالان در لگلک در دوران هاتن نقاش کرن نهاج باندورا مزین آوه سرلدان لسر جواکی دبینن به وی سرلدان را مروف دکاره بیجا کو جواک پر نزی آرمان جا خوابویه و اف شورش جی دوام دیکه کماله جنین آزاد این کردستانه بتایبتی ببونه دویمی سال وگره جنجان آزادی تواهین شهیدین سرلدانا جنجان آزادی بریزاری ببیر آنی و او بانکر ام دخوازن همو جنین تکوشر جواک آزادی خواست چینین جداین جواکی ده دویمی سال وگره و شراش مزن آجواکی ده لقادان ببنه یک بله هلبت ام بری خوابدن کنفرانسی که دن هیل آمده کنفرانسی که گرینگه دو هاتل دارخصن هنه که بحثا و کنفرانسی جی بکن مجلس جنان آدم پارتی آمده کنفرانسا خال دار دخه امی مال به مال داری بگرن و خصنا خو مزم میکن یکی من کنفرانسا مجلسی ناوندی لعوده اندازیار انشاءات آمده پکته دروجه دویمین ده کنفرانس بدروش ما امجبو جانه که آزاد و اکهف به اصرارن خبری خصن دکن تل دار خصن ده کنفرانس ده و یکی تیا جنان و اتفاق جنان بین نقاش کرن هفسر که گشتیا دم پارتی تولای حاتم اولاد ناو ده نزی 200 دلگه بیشتر کنفرانسی بود برای کنفرانسی بردف که مجلس جنان حالیده ترکولو آخوی پیشی جنین برخواده اسلاف کرد و ها گوت ام الهاما برخوادن لدیجی ظلمه جدی رو که خواهی تکوشنه دیگرن ام و کنفرانسیش بو برفره کرن تکوشنه لدار دخن پیوسته ام انیه که خورد لدیجی ایدیشن ترکیه نسر روژاوا و هرما باشو کردستان پیک بینن جبر کو افشار نتنه شر جنای شر سرمایه درن الیدیجی گلانه حالی ده ترکولو ده سرات افاش ساکپم و که نونر پولیتیکا شر لرشلات ناوی دست نشاکر و هاگود اف حکومت جلوبنان بگیره حتی مصر سوری عراق و ایرانه همه پولیتیکا خال سر دجمناهی اساس دجمناهی لهمری گلی کرد و جنین کرد ماشینه روزنامه‌گر گلستان تارا و هیرو بهادین در جامعه ایریشا بالافرین بمروف این دولت ترک ده هاتن قتل کرد مسئله هری بیش آوی ولاتی دوزا کرده دسرات افاش ساکپم مهپه فرض کردن ختماندن و کورکردن تجدید لسبرزو جلان ولات خصیه ناوا چراوه دنگ کلیدی تجدید بلند به دنگ وان کسانه کو به اصرار آشتی دخوازن حالی ده ترکولو با شانسر بویر نارنگوران جی وها گود کشتن نارنگوران و نیا پولیتیکن حدسلادری AKP مهپیه لهمبری جن اوزارو کنه به هیزن پارامیلیتر انسان نوتی حزب الکنترل مل بملمشیان سر جنازه و گورا نارین کومبون امی دوج حساب پرسینا جبو نارین و همو جن و زاروکین هاتنا قتل کرن برندن پیشتا خفنه کنفرانس چاپمنی را گرتی دوام کرد و ایروژی دروژا دویامین دیا
بله گذارن هجال بت مد خواست ام بر خوب دن کنفرانس هم انجام کنفرانس گوتو بیش بکن همجی بویرا کشتن زاروگا های سال نارین گران لجبر پرسکری که تکنیک ام نکارن خواب بگینن بریوان باحچه چی جبر و چندم لی برنا خوش و دخوازن و نوچه دو دوره دجی ام بردوام بکن ناو نارین دانه شارداریه مجلس شارداری اشمرخه بریار دکن ناو پارک جیان یا نارین لپارک کی باشر بکه شارداری شمرخه جیوینا خواه آسایی ماه ایلون درخست جیوینه دجی بریار ده ناو نارین گران آهشت سال یا لآمده هاته کشتن لپارک کی بکه مجلسی جی بیاوی بریارده کو ناو پارک جان یا نارینه لپارکت ناوا گل دوکه کافه باغچه تناس کرین کر بریار جی بیک دنگی هاته قبول کرد. هلبت انجام دروشما جنجان آزادی جهر عالی و تیگو تو بشکرین ها جنویسک ده دسته مدام دخوازن بواره پارو بکن پیشکتنا خط آزادی جنه باندورا و لسر مروواهی و جنه یا جهانه پیشکتنا و تئوریک و برنامه‌ای برخستن بر و بدست خستن شواز و تاکتیکان پر گالا مدرنیته کاپیتالیز و هزین ستوتو پاریس کوکیا جندرمه و لهمبری بتایبتی جفاشیزم AKP MHP دنوا ترسیدنه جبرکو حسرت آزادی عالی جنه ده گشت به باندور لمروواهی دیگه اف هیزن اریشن اف مروواهی دیگه اف هیز اریشن خود دومینن جبرکو راستیا مروواهی آزاد لسر اساس آزادی جنه واته دیگه او پیوانن هاتی داینجی تله پرسی کرن هلوستا گریدای کولا و کاراکتر میری خاپینوک در بین گران دخوا پرگار دستلادر 5000 سالی ده شفره دبه جواکا کرد چرچوه شورش آزادیش نده دو گوهرن و گوهرتن و نوبونه کی کردجی اف مسافین پر گرینگ در بازی که اف روش جینا شورشی آدم داره اف شورش حقیقتی و پیشخستنا جانا آزاده ده هما دمده شورش ذهنی و وجدانیه رولا هیزن کجان جنو و پیناسه ده که سیستم دارزینه و جبروی بر با آزادی و دکشنه گرتیه سرمله خواه جبروی هیزه پرگالا سردست آمیر آب پیشورو ایدیش ایدولوژی جنا آزاد آکوته خواستن به آفراندن دکه راسیا کجواک لهمبری وان همو ظلم زوردستی دستلادری حیله و خاپاندن آفاشیز میتینگر کمکوژه را دوسته هیوی و باوری خواه با آزادی هین کورتر دکه و تشتکی کووی که وندانا که بروا جیوه همیزا آزادی جواکی با آزادی نتویره بسایبه تکوشنه خورتر و بباندورتر پیش دکه و جا آسیا حتی اوروپا مروواهی بدروشما جن آزادی دمشه جنین کرد به پیشنگی شورش آزادی دمشن ادی کس نکاره و راستی انکار بکه هزین شورشگر این دموکراتیک دوست و عدالتی خواست و راستی بهیوی جوش و هیجانه که مزن همیز دکن دجبران دوی لگرینه ده کچاوا دکارن پیشی لبگرین لکولین دکن دخوازن و چلاقبونه تیگ ببن کم کجان پیش دخن شر تایبت هر دمی زیرتر کردکن به تایبتی جبوک جوان و جن تیکوشن آزادیه دناوات تکوشن آزادی ده جه نگرین هر جورا ایریشن برنگی ایریشن کمکوژی او قرکرنه دومینن ایریشن داویجی هلبت روشی جبه روشی نسر بخونه لحیا وانجه تونه کو هر ایریشک انی آزادی بری خسن دکه برخواد دیتر دکه او شر دکه سرکتنا کو دخواستم بدست نخسن دروشکی لوازنش بروی چنده وکه راگان را آزادی دوی امزیرتر جن جان آزادی برفره بکن بله گذارن هجام هاتن داویه جن اکتوال آوه هفته حتی برنامه که دن بخاطر ودن باش